Endagia kirima. Ndio wao takwedia kinya mugundo atigirwo mamu anyu. Ore cha bari witu aini etagwo Ben Ithai. Nake ni aturehera 5,000. God bless you mpendwa. Na mutigathi ni njui ni muratoinira nyita itha ore tabotiga na bwana ritho. Oyo goja. Oyo etagwo Regina wa Anga niwe mukurathi mui. Andu moli. No yo no founder wa JCM. Naona abire guthi bururu kidogo. Yali shoka musi dati. Na ni watu mirwo 6,000 ni Regina. Wow. Ini kabisa. Botige wazee wenu. Wetu. Karagu. Ni oyo duere mwana uri ogibia. 1,000. Haya. Botige Kamau. Gatagate kado aria mwiri wao waregire gucokana. Ni aya, ni uyu. Etagwo Sir James. Kana kanini anyitagwo tagikombe kia mubira. Na Sir James ni mundu mwega tukwendete. And we know you are a good brother to Njoroge James. We are doing mwera mano miriria doya maikare beinini. Kaya kurathime Reverend Sir James 5,000. Hora ipa Sir James no wega. Haya. Ukaha na uhageta inini. Uhageta yikuigana. No ne agithigithia. Oyo no mundu uri ndana guthukira ithe akahuruka Agakua. Papa manini twamunegeneire muthenya mugima ruzini rungi agwa ndegukira. Ndekwenda maundu ma andu acia negeni. Mokire kage. Agitwo na muthuru ucio ni ageretie aciarire Martin ena 92 years. Ta Ibrahimu. Nima. Asa nima. Papa nyaku na miaka igana. Miaka 105. Agikua na igana. 15 basi. Gakaita okadama kanini. Kadama Dios. Na Dama Dios ni alehera Njoroge James 2,000. God bless you Dama Dios. Wazee wetu kana sudu na kenya alehe 2,000. Ofisi ya DP. Niko viti. Uyu arutaga ofisi ya deputy president uyu na ni aturehera 3,000. Sasa uko sawa? Na Ngai ni akahonete tukuhoeire. Mungu akubariki. Siku botige mutigoke hama mwana uri ungi mumutindike hau ati tondu muina muthungutho nini nyinyi we nawe wigana atia kwanja riu na uyu wena igongona ine riari 31st March kura Bruce Prince kainaga atiriri rwimbo rwa gwata kauga atia kaineke utigike uria gutukire Ngai ni ari undungi na ni kainaga ukara ni kokagura mahwa JCM na nikarehe ngiri riu mari na ni urahonire tukuhoeire urekerie TikTok andu message na effect ara muibu oh my god ati tamaka uyu uri mutumi uyu keide mwire rutai wira na kio uyu hakarangi ungithiko ku JCM akite rangi ginya office yakwa kuria no hakarangi karangu ukamukonnecta na kabuni cia rangi uyu na no arehe ngiri imwe Ngai akurathime ma uyu etagwo atia Samua Pepisha Talent application ya guteithia aini Google igira we muini very fast Pepesha Talent na ni akurehera 1,100. God bless you Wajiro kehe we goja awe mukurinu ki mukurinu oine to rwimbo itagwo Wajiro kehe na ni gathenge na ni mushirika wa JCM na ni arehe 4,000. God bless you Shiko Kenya na huyu ni dada na ni arehera Njoroge ngiri imwe uyu nake no mugai wa matunda 500 uyu endagia matunda uyu matunda mothe ongienda na ni ukure Njoroge ni ureirwo matunda ni mugai. Haya uyu etagwo the biggest PK in JCM pastor's kid baba na mutungatiri kora Nyandarua nake ni arehe 500 shillings Ngai ngiri imwe na matano Ngai akurathime. Uyu etagwo Kamau Andrumo na Mugabu na Njoroge James waresigana na Kamau ni arehe 1,000 Kamau Andrumo Ngai wetagwo Kimuma uyu goja
wetagwo ithe wa Njeri na show yake iratuika nĩ ĩraiguthikĩrĩrio in the eastern and southern of Limpopo. Etagwo Papasi Movejes. Show yake auga from Uagadugu to Soweto. Dangamanya. Mfalme wa hewani. Atiri ndo ahana. Na gari yake itagwo the Lord Store. Na Papasi Njoroge nĩ akurehera 5,000. Haya, uyu wetagwo atia? Veronica Karanja. Na nĩ wa JCM. Na nĩ muini. Oga kunyitirira Njoroge mena brother yake. Njoroge, no no matatiga na brother yake nĩ moka. Ciaku nĩ cigana? 2,000 cia brother yaku. Uyu macera na brother yake. Ni ndi ndona wendo to uyu. Riu muganagira atia bai. Matindago tatiga one thii. Uyu etagwo atia? Tagwo Kimuma Engineering. Kimuma. Njoroge nduka. Tiga na mtumishi wa Bwana. Geithia mutumia uyu. Mutumia etagwo Kimuma Engineering. Endagia CCTV. Electric fence. Ne V. CCTV. Electric fences. Wenda kuhinguraga gate yaku na remote. Access control. Alarm na solar. Na indo cia thitima wethe Kimuma Electronics na nĩ akurehera igwe tamak igwe ati daneta uyu we mugeni aramwirio keimbiririe igwe aoka kuimbiriria ta imagine kuimbiriria aimbiriria na 50,000 igwe. This is how you lose. We are sorry. You see now, ugutura na igotria binding. Oyo etago Rio, uga Rio shoes. Irato ici muona twikirite thako nginya karangu ta giki. Etago Rio shoes. Endagi ugithie TikTok, Facebook, whether Rio Karaoke na ni aturehera 2,000. The best grandfather in JCM. Uyu muthuri mwega muno. Etago Patrick. Na ni arehe 500. Thank you so much, Grandpa. Wonderful. Janet from JCM. Na keni arehera Njoroge James 2,000. Karagu. Uyu etagwo Agimose. Agimose amemerekagia kuria Githima TV. Nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene. Na ni arehera Njoroge 2,000. God bless you. Njoroge ni ugucoka mwena uyu. JCM Church. Uyu etagwo Agi. Magiwe ugere na waja ICM ati imwene yao yakwa na boyfriend utumbe ni boyfriend yao ne higale yake basi edanyita ukahatherie oyo uri maikara giti kimwe na mzee Njoroge ni Mr. Njoroge na turakeire riu ndamwirire ni boyfriend yake riu Mr. Njoroge ni uithari ndagikorwo guku atigira oyo ngiri na nona ni akinya. God bless you. Uyo etagwo antie boiwa nona kanitha witu goja Igongona kiu gitu murona githaka oguo kihakitwo rangi ni mutumia uyu muhure iruhiro wega etagwo Wambui na Njoroge no aikiririo no Wambui matano. Chairman wa online etagwo John Efrori wa Qatar wa Iraq ni atuma kila dauge Qatar de mutungaterio kamenya ni kwari na ni atumira Njoroge 5,000. Thank you Pastor Frank. Uyu etagwo atia Shiko Parks na ni a JCM mamuri andu arathime ni arehe 2,000. Uyu etagwo Debire. Sikiliza hapa, uyu endagia iratu kwaje endagia muno cia mtumba thaka muno nginya cia mivira nginya cia ki akoragwo kuria Gikomba ungimwetha wende kwendia iratu na ni arehera Njoroge 10 kala guku no arehero ni Debi we ni arehire iratu wenda turegana no ni arehire ni mari hacia muvira ni arehe 10,000. Uyu etagwo Nish na uyu nake Nish ugenda kumagara uthima bururi manaja ndwariri uyu akwira ni uri kwina vacancy ni uri kwina wira na ni ekurehete 5,000 na ni ongera 2. God bless you Nish. Shilolita na huyu ni dad Shilolita. God bless you JCM 2,000. God bless you. Uno akura gwa Nyandarua
Karatina. Oh, ndu wanyandaro ndegwa niguo kugura mugunda. Na ni aturehera ngiri imwe. Ngai arokurathima. Uyu etagwo atia? Rispa Alice gatha ya gukena. Na uyu ni kwaje ogera kurengithiri wa keki wega kakeki kahoreru uratwarwo wega. Andũ macana no agacibiriu matiri uru na mundu ngoro-ini. Na ni arehera Njoroge James. Njoroge no atumiro ngiri na Equity. Tareke Rispa oke hau mo confirmane. Uyu ni umeme. Jina lake ni tomatoes. Ni kinyanya. Etagwo kinyanya. Nena kabuni. Ungenda nguo nguru. Asa. Ungenda gwikirwo CCTV. Aya, ungenda gwikirwo CCTV. One ukurera mundu wa kwikira. Ukaginyanya. Gela yone kinya tumete kora yuna jana no na papasi. Ungenda gwikirwo CCTVs. Wethe uyu. Eto Vision Electronics. Haya. Karaoke wa together S1. 50,000 Kenya shillings. Gaya murathime. God bless you. Gaya mweke wega and the entire together S1. AC. Edagia nona jeans cia koide mwana ajekirete na shati. Na turato tu uguo. Ni uyu. Kwaja ciho cia maho uguo no wikirite nguo yaku guku muthi. Jujes mova mnathuti na irato ta ici twikirite etagwo esi na no aja ICM. God bless you. 5,000 Kenya shillings. Oyo nake afundithagia andu gutwara ngari etagwo Lucy County Driving School. Nake ni arehera Njoroge James 1,000. God bless you. Oyo etagwo Stano. Stano ni kivika Stano. Stano arutaga twiga. Na no aja ICM kanitha witu. Thank you so much. 500. God bless you. Na huyu ni mamangu. Na kenera tumite ngiri imwe na ni